ngay thatu te chibai le vekule voin hi me ni sari kumsang hi somni panga nilai ni hania tuntuma hian India le Pakistan inkara thil thleng sang sang te kantar lang le don hani video masalama po khan kantar lang toa tukin jing dar khat le cham vevel bor khan India chuan operation Sindoor akalpuya he operation awang hian Pakistan lama boina na satak achu pha ani Pakistan rama Bahawalpura India sipai 10 precision strike an nei nuwa firfiak pol Jaish-e Mohammed Houtu Masud Azhar chungte mi som lai mai an thi thu news chuan atar lang ani India chuan April ni somni pahnia an mi le sa tam tak firfiak polin an tha saka wanga phuba an lak tur thuan lo pon to hnuin tuna hian takin phuba chu an lata ani India chuan Pakistan le Pakistanin aopsin Kashmir hom chunga te he beina hi an kalpuya missile engemoza chu an tho chuatira heiwang hian mitam takin nun nan chan pha ani thizinga hian masuta farnu upazok le a u le a fate pali an tel ani reporta India sipai 10 precision strike an neya JEM chief puitu nai pali po an that niin an talang bok India Air Force 10 Bahawalpura heng beina hi an kalpuya Bahawalpura hian JEM headquarters le an training facility munte missile chuan a bom chia ani firfiak pol hotupa azar chu hetianga Indian firfiak pol te beina an kalpuya wang hian athin rim hlea Modia midoi zep takin no pangpui soilo nunna halak saka tin ka u le nau te po athat bok te in voinlam khan thu chua siam ani India chuan an tarlan danin hetianga beina an kalpuina hmuna te hian missile hianin terrorist te omna hmun chau a target thu an tarlanga Pakistan sipai te omna hmun ang reng pakhat ma an target lo thu an tarlang ani tin chu baka India hian civilian pakhat ma liam tuar po anom lo thu tarlang bok Pakistan chuan teng hian hasoi vele thunga India chuanin hetianga missile an ka chuawang hian an mi le sa engmoza tin hliam an tor thuan tarlanga tin chu baka Muslim te biakin mos chu munruk laya missile hian ati chiat thuan tarlang bok ani tondin muna India le Pakistan in kar borok aso san so zel awangin India chuan kongsang sangin inbuat sai na anei chaumek ta India chuan naktuk me niriat kumsan hi somni panga chomma na som pakhata hian party leader zongjong ta chu meeting nei pui turin sarkar chuanin meeting akowa meeting an nei na hmun tur hi G074 Parliament Library Building Parliament Complex New Delhi a nei tur ani thu sarkar chuan thu chua siama hei hi The Economic Times sin atar lang ani India chuan tundin hmuna hian inbuat sai na amai na sahin kalpuyan tumniin alanga tukin lama Pakistan helpol beina nasatak atlanta kawang hian Pakistan lampo anin buat sai chove mekin arin oma chuwangin tuna hian India sarkar chuan party leader zongjong te hi malam huna indolo chuk thut po ni ta sela in buat sai na thatak an nei nan meeting nei pui tumpo anima na le India TV website in atarlan danin Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan President Draupadi Murmu chu Rashtrapati Bhavana tukin singlama India in Pakistana helpol tam tak an be dan chungchang chu kimchang takin report a peti he website hin atarlang ani hetianga Pakistan le India inkar boruak asan tak em awang hian sourcin atarlan danin Prime Minister Narendra Modi hian ram sang sang atlo tur ta chu a postpone ti atarlang ani ram atlo tum te hi Croatia Norway le Netherlands te ania inchu baka meni som pathuma changa meni som pasari inkara Norway ya Nordic Summit nei turapo tel tur ania amairo chu thil thleng me ka wang hian heng a program zongjong te hi a cancel vek ti atarlang ani hetianga in beina atlanta ka wang hian China he indona thleng hi angai dan aron serve a
kan hriat theuh angin Pakistan hi China in a supporta kong engkima tuna po hian India ai chuan a tanjok ti kan hriat theuh karing India le Pakistan boruak inkara inhmu thiam lo na thlengmeka China chu aron tongchuak ve ta a boruak vongdai turin rampahni te acha ani India in Pahalgama firfiak te chetawanga phubalak na tan Pakistan le Pakistan of Kashmira firfiak te mun pakua missile manga aka nuwa China Foreign Ministry chuan thu chua siamin India le Pakistan boruak in mun mek hian min ti hlau thong India le Pakistan hi in chen an nikum khua to dona chutiang bukin an pahnih hian China chen an ni don adi China chuan firfiaka chetna shrim ado dal thu soin China Foreign Ministry remna le muanna aum thei na tan in nuk niama thei top chu torin rampahnih te acha ani India le Pakistan in kar boruak chemeka khovelin China angai chang thup ati thei ome ole kha China poina andu dan ania rampahnih te chu in rem takin se atua achan chu thil thalo zok athleng palang ti a hlau ni in alang Operation Sindoor India in akalpui nu reivak lova Pakistan lamin India hi an beizuya line of control a Pakistan chuan silai met buakin hein ka na wang hian Indian mi le sa sompangala in nun nan chanti India Today chuan tarlanga tin chu ba ka liam tor hi somli lai anom thu tarlan ani bo he in ka na thlenna mun hi Poonch sector a ania he hianin civilian tam tak chu angong nge ani he tianga thil thleng awang hian India force chuanin na takin an chang le zui ngal ti antarang bo India army te chuanin thei top chuan an beizui ngala Pakistani artillery Pakistan lai puite po anti chiani in antarlanga tin chu baka civilian tam tak te chu mun him zoka an sonti antarlang bo India in Pakistan rama terrorist te tombuk ringot abei chungin Pakistan hianin na takin chanlet na anon nei zuya hewang hian Indian mile sadam takin liaman torpha thipo anom nual pha ani ethil theng hi thunei tu te chuanin manmo takin an bo zui ngal wata helai hmuna liam tur le kongsang sanga boina tok te chu an ngai venin an chomdol ngalti an tarlang ani hatianga indona an tantak sia chuan Pakistan lama po hel engmozatin an thi pha tin chu baka liam tur te po anom nual thu kan tarlang to a hetiang hian Pakistan lama thlen mek la hian India lama po thi na ha thleng ve mek boka tin chu baka liam tur te po an tampha le ani ole khati zong kha tun tu video wa kan ngai thak thei chu ani e